Ngiyakubingelela mhlobo othandekayo ngegama lenkosi yethu uJesu. Sesingena elizwini lethu lanamhlanje. Sizabala ivesi lethu kuJohane isahluko ngesika 10, ivesi ngelika 9. Ithi yona, mina ngiyilo isango, loba ngubani ongena ngami uza kusindiswa, uzangena aphume afumane idlelo. Uvesi 10 abesesithi yena, isela lilanda ukweba lokubulala lokubhubhisa kuphela, mina ngilande ukuba zibe lokuphila, zibe lakho ngokugcweleyo. Asikhulekeni. Baba othandekayo sekhaya ezulwini, siyakubonga Nkosi kusinika leli thuba lokuba sifunde izwi lakho. Vuma silizwe libe lomutsho ezimpilweni zethu. NgoJesu siyakhuleka. Amen. Isihloko sethu sisithi sona uJesu itikiti lempilo. uJesu itikiti lempilo. Nxa silandela yona lindaba sizabala imica ezaba mithathu esizakhuluma ngayo ngaleli thuba. Nxa sikhangela imica yona le emithathu, sizakhangela umuca wakuqala. Ngaphansi kwesihloko esithi sona uJesu itikiti lempilo, sizananzelela ukubana yonke indawo lapho kumbe sigada indizamtshina kumbe sigada amabhasi, itikiti liyafuneka. Kulokuliphetshana esikutholayo okusinika imvumo yokungena ebhasini, okusinika imvumo yokungena kundizamtshina. Itikiti kumbe mhlawumbe uhamba emazweni udinga itikiti elibizwa kuthiwa yipassport ukuze ungene ezweni leSouth Africa, ezweni leZambia udinga itikiti. Ngitsho lokungena embusweni wezulu udinga itikiti esizakhuluma ngalo nguJesu uKristu. Ngitshilo njengoba ngitshilo ukubana ngisagijima phezu kwemica emithathu. Umuca wokuqala esagijima ngawo usambuzo uthi wona, kanti uThixo wayelibele na isono singena emhlabeni? uThixo wayelibele na isono singena emhlabeni? Singananzelela kule mibuzo ebuzwa ngabantu abaningi ukuthi kathi sahluphe kangaka emhlabeni, kuhamba njani, kwenzakalani? Thina silo Thixo oyenelisa ukwazi ikusasa yethu kusesenamuhla, okwazi la izolo ingakabi khona. Kanti sahlupheka sengathi sikhonza uThixo engaziyo na? Kanti isono sangena njani? Wayelibele na uThixo? Wayekhangele eceleni yini isono singena? Sizabala ivesi lethu lakuqala esilithola kuPeter ngowakuqala, isahluko ngesakuqala, ivesi ngelika 19 sisiya laye ku20. Ngizakhuluma ngayo. Ithi yona, uThixo wahlala phansi wasibumba icebo losindiso umhlaba ungakadatshula. Ngezinye indlela nxa siyibala yona livesi iyasitshengisa ukuthi abadala bona labana bobathathu bahlala phansi baba lomhlangano, bathatha ibinocular yezulu, bakhangela phambili isimo somhlaba abazawudala bangakawudali. Bahle babona ukubana umhlaba uza kuba yisimo bani. Bahle babona uLucifer esiwa ephambanisa indalo kaThixo, ephambanisa izingilosi zezulu, esikubiza sithi thina yi-great controversy, impi enkulu okumangalisayo. Umbuzo ulokhe uphenduka othi yena uThixo wayelibele na? Kungani wavuma isono sangena emhlabeni? Kodwa ke esikufunda kulivesi yikubana icebo losindiso lokuhlenga umuntu laba khona umhlaba ungakadatshula. uThixo kalibala. Ngize ngikhumbule indaba lapho ubamkhulu wathi ehlezi phansi emenda itshubhu yebhasikili. Umzukulu sesiza kubamkhulu sezebuza ukuthi kathi bamkhulu, kungani wathenga itshubhu yebhasikili wena usazi ukuthi ibhasikili lizapontsha na? Ubamkhulu waphendula wathi kumzukulu wakhe, hayi mzukulu, isizathu esenza ngiyethenga itshubhu yebhasikili ngibe mina ngisazi ukuthi izapontsha, isizathu ukubana ngangisazi ukuthi itshubhu yebhasikili ngazipontshe ngile solution yokumenda.
Kanjalo zihlobo ezithandekayo, uThixo bathi behlezi phansi ngobuthathu babo bakhangela umhlaba, bawubona umhlaba ozawela esonweni, kodwa icebo lokuqhubeka bedala umhlaba bazange balibeke eceleni, ngoba isolution base beyicandile. Isolution iyikufa kukaJesu esiphambanweni ukuze kusindiswe umuntu. Yiyo umbuzo wakuqala esilawo kuyona le inkulumo. Umbuzo wesibili ubususithi wona impilo ngenxa yokufa. Impilo ngenxa yokufa. Kulento ezimbili ezivele zingahambelani izihlobo ezithandekayo. Lapho okulempilo khona akumelanga kube lokufa. Lapho kulokufa khona akumelanga kube lempilo. Impilo lokufa into ezimbili ezingahambelaniyo. Kodwa siyezwa kuthiwa uJesu weza ukuze azokufa, ukwenzela ukubana thina siphile. Kanti kwenzakalani kuyona limpi? Kwenzakalani ukufa kaJesu kuyisimo bani okwenza ukuthi afe ukuze mina ngiphile? Yinto okumele sinaze, kumele sifunde ngayo. Ngizakwenza isibonelo engizasenza lapha. Sikhuluma abanengi siyakwazi sekubiza sithi ikhetshi thina lokhana kokubamba igundwane. Ikhetshi yokubamba igundwane siyayazi sonke ukubana kuyafakwa izambane laphana, kufakwe ikhetshi kulungiswe. Nxa igundwane lingabuya lizokudla izambane, ikhetshi liyana iyahle iyechaya igundwane nxa lisifa lihle lifele khona lapho. Igundwane lihle lifele khona lapho. Kalokho kwenxa sikhuluma thina ngempilo ngenxa yokufa, sikhuluma ngoJesu oza ayezofela umuntu. Into eyenzakalayo okumele sikubambe kuqala singabhala thina uMalaki isahlonge sika 3 ivesi ngelika 9 ithi yona mina nginguNkulunkulu kangiguquki. Selokhu uThixo wakhuluma kuGenesis chapter 3 verse 21 wathi yena selokhu uThixo wakhuluma kuGenesis chapter 2 verse 17 ukuthi umuntu angadla isihlahla uza kufa. Khona lokhuyana uThixo kakutshintshanga, umile kukho khona lokhuyana umuntu angadla kumele afe. Umuntu angadla aphambanise umlayo kaThixo, angadla kumele afe. Wayeqinisile uThixo kasomi, akukhulumileyo uyakugcwalisa kafani lomuntu. Ngaleso sizathu wayevele setshelile umuntu ungadla uza kufa. Nasiyana ikhetshi ifakwe laphana, igundwane lingadla liyakufa. Nangiyana uAdamu, igundwane linguAdamu selinyenyela lapho kungamelanga lidle khona, seliziyakudla. Kodwa nasi ikhetshi esikhuluma ngayo sokumele ichaye ngoba igundwane linguAdamu selidlile kungamelanga lidle. Sokumele ikhetshi ichaye. uThixo kumele achaye ngoba uthe ungadla kumele ufe, uyakufa. Sokumele achaye. uJesu wagijima wafika wayesusa igundwane lelana ngoba uThixo sokumele achaye linguAdamu. Wangena yena esilaheni uJesu, ikhetshi yachaya yena. Ngezinye indlela uJesu sehle wafela uAdamu. Kwakumele kufa uAdamu laphana, kodwa uJesu sehle wafela uAdamu. Kalokho uHebrews chapter 9 verse 22 uthi yena kakula kuhlanjulula kwesono kungela kuchitheka kwegazi. Akula kuhlanjulula kwesono kungela kuchitheka kwegazi. Siyabona laphayana uJesu sechayiwe. Ke nxa sinandlela indaba uJesu kazanga achaywe phela khona phana uAdamu esanda kufa. Wayeyisibonelelo sokuthi kuzamele kuchithwe igazi. Igazi yikho kwaqalisa inkonzo yokubulawa kwezimvu. Siyakhumbula ukuthi yaqala njani inkonzo yokubulawa kwezimvu. Siyabona laphana kuGenesis chapter 3 verse 21 kuthiwa uAdamu loEva sebedlile, bazibona sebenqunu, bazama ukuyacatsha, bazigqokisa amahlamvu. Bezigqokisa amahlamvu uThixo wabuya ebadinga engadini, wathola sebezigqokise amahlamvu. Sebezigqokisa amahlamvu laphayana. Uyabulala inyamazana, bagqokiswa isikhumba senyamazana. Lingananzelela ukuze bembeswe bona, bembeswe ububi, ihlazo lesono. Kwase kudingeka ukubana kufe inyamazana engelacala phela ngoba akulaqaba elingaba khona kungazange kufe inyamazana. Kwadinga ukuthi kufe inyamazana engelacala ukuze kwembeswe
uAdamu umuntu olecala. Zihlobo ezithandekayo, isono siyanfe, kufa inyamazana engelacala ukuze kukhavwe umuntu olecala. Zihlobo ezithandekayo, yikho kwahle kwaqala khona inkonzo yemihlatshelo eyiyo ebika uJesu ozakufa esiphambanweni. Indaba engiyixoxileyo yekhethi yindaba ekhomba esiphambanweni. Izinyamazana zazibulawa kuchithwa igazi kusenzela ukubana temporarily umuntu ebengani uyancengisa, kodwa kwakumele kube legazi elizokuhlambulula umuntu ezoneni zakhe. Kalokhu phela sibala uHebrews chapter 10 verse 4 ithi yona igazi lezinkunzi lezinyamazana alingeke lihlambulule umuntu ezoneni zakhe. Kalokhu sibona uJohane 1 verse 29 uthi ebona uJesu esiza laphayana uthi bheka iwundlu likaThixo elisusa isono somhlaba. Linye kuphela iwundlu, linye kuphela igama elikaJesu yilo elilamandla amandla okususa umuntu emumeni wesono. Zihlobo ezithandekayo, yikho phela sithola ukubana kwakumele kufiwe ukuze kutholakale impilo. Kwakumele uJesu afe ukuze thina sithole impilo engapheliyo. Kalokhu uJohane 10 verse 10 ekhuluma ukubana kumele sizuze impilo ephakade ngenxa yokufa kukaJesu esiphambanweni. Umuca wesithathu uthi wona kanti isiphambano sisebenza njani empilweni yesoni na? Ukufa kwaJesu kanti kusebenza njani empilweni yesoni? Sihlobo ezithandekayo, nxa ungayikhangela indaba yesiphambano, uJesu walenga esiphambanweni, kanti kube sokusitshona ukulenga kwakhe esiphambanweni kungihlambulula njani esonweni ukulenga kukaJesu esiphambanweni? Kusebenza njani kanti ukufa kukaJesu esiphambanweni empilweni yami njengesoni namhlanje? Zwana sihlobo esithandekayo, ngize ngikhumbule indaba eyake yaxoxwa ke, indaba eyake yaxoxwa le ithi yona kwabonakala umnikazi webhanga wasenanzelela ukuthi abantu balezikwelede komsitheli, izikwelede zamagetsi engxenye abantu benjube emagwegwe eTshabalala izikwelede zakomsitheli lapho kumele bathele khona izindlu, izikwelede zekhansilini lapho kumele bathele khona ekhansilini balezikwelede. Indoda lebhanga leyana yasisithi ngcono ngiyefaka imali ebhanga ngibhadalele bonke abantu abalezikwelede emagwegwe eTshabalala enjube emakhandeni ngibabhadalele izikwelede zabo. Yayafaka imali ebhenki, ithe isifaka imali ebhenki liyana indoda yasihambi memezela kwamenyezelwa kuma newspaper kuma radio ukubana hayi izikwelede zemakhandeni ezamagwegwe ezeTshabalala ezangaphi langaphi sezibhadelwe. Abantu basebekhetha ukuzihlalela kuma bathula bathi hayi izikwelede zethu sezibhadele. Hayi isihlobo ezithandekayo, kukanti-ke hayi izikwelede sezibhadele zifaka imali ifakwe ebhenki, kodwa okudingakalayo yikuthi umuntu olesikwelede aphakame aye ebhenki aye withdraw liyana mali ayifakeleyo, abe seyithatha liyana mali ahambe layo komsitheli ayebhadala izikwelede zakhe zamanzi zamagetsi. Kuyikho lapho abizwa khona kuthiwa sebhadele. Sithini isihlobo ezithandekayo? Abanye babethi bona hayi lanxa bengamkhethanga uJesu, lanxa bengakhonzi, bathi hayi lina bantu eliye church lichitha isikhathi, thina uJesu lathi wasifela sinje singamkhonzi, kakula ndaba uJesu wasifela. Hayi icebo lokusindiswa komuntu kalisebenzi njalo. Nxa uJesu wafela wonke umuntu osemkhethile longakamkhethi, wafelwa nguJesu, kodwa kuthatha ukubana wena uphakame himself personally, uphakame lekhadi lenhliziyo yakho uyeklema ukufa kukaJesu esiphambanweni kube ngokwakho personally. Ungayaklema ukufa kukaJesu esiphambanweni kube ngokwakho personally. Yikho lapho uJesu asesebenza khona empilweni yakho. Nxa ungayanga kumklema wena personally, ufana ukufa kwakhe kufana lokufa okungela mutsho empilweni yakho. Sithini isihlobo esithandekayo ngalesi sikhathi?
isikhathi sithi thina phakama sihlobo sami uhambe wena personally uyeklema ukufa kukaJesu esiphambanweni kukusebenzele lawe empilweni yakho. uJesu athi take care of your life. Sihlobo esithandekayo, uJesu wafela wena, uJesu wafela mina. Ungekele ichance enjalo ngoba uyilo itikiti lempilo. Kungela Jesu kawulampilo. Udinga uJesu empilweni yakho sihlobo esithandekayo ukuze izulu uliphile, izulu lisebenze ngakuwe. Hlala usezinyaweni zikaJesu. Khetha uJesu mhlobo wami, ungalidlalisi ithuba leli. Khetha uJesu, weyame kuye. Nguye uJesu nguye oyisolution yempilo yakho, isolution eyavela yahlelwa umhlaba ungakadatshulwa. Sifundile thina kuPetro wakuqala isahluko ngesakuqala ivesi ngelika 19 kusiya layo ku21 ukubana icebo losindiso lahlelwa umhlaba ungakadatshulwa. Thatha advantage ezilethayo, thatha leli thuba elokukhetha uJesu. Ungamthandabuzi sihlobo esithandekayo. Sonke sikhathazekile emhlabeni, sonke sihluphekile emhlabeni. Uyabamba laphana akulanto elungayo, uyagulela, akukwani lutho. Ama-bills adinga ukubhadala ayezibhedlela. Sihlobo esithandekayo, siyahlupheka kulo mhlaba. Udinga uJesu sihlobo sami. Khetha uJesu. Ithuba ilona leli, isikhathi isona lesi. Kakule thina isikhathi sokuphila esizazibika. Udinga uJesu. Khetha uJesu mhlobo wami. Kade uhluphekelani? uJesu ekhona. Uhluphekelani? Isolution ikhona. Khumbula ubamkhulu wathi yena isizathu yikubana isolution yesono ngilayo. Isolution yokumenda ibhasikili ngapontsha ngilayo. Sihlobo esithandekayo, uThixo ulayo isolution empilweni yakho. Ulayo isolution nguJesu Kristu. Udinga ukumkhetha uJesu Kristu. Udinga uJesu Kristu empilweni. Ngeke uphile, ngeke kuvume, ngeke ungene iphakade, ngeke uye ekhaya ezulwini ungazange uhambe ngoJesu, ngoba uthi yena ngiyindlela leqiniso lokuphila. Ngezinye indlela akule enye indlela ekhaya ngaphandle kukaJesu. Kalokho isihloko sethu sithi sona uJesu itikiti lempilo. Kholwa uthembe kuJesu. Kholwa uthembe kuJesu. Siyabonga hlobo esithandekayo. Sengathi ke lona leli lizwi lingadala umehluko empilweni yakho, lidale umehluko lempilweni yami. Libe lomutsho ngitsho la kumakhelwane, share laye lo Jesu ukuze sisindiswe phela sibanengi, siye ekhaya ezulwini, sihlengwe kuona lumhlaba olezinhlupheko. Ngiyathanda ukubana mina lawe sibe khona ekhaya ezulwini. Yekelani sibe lomthandazo oqhakathekileyo, asikhulekeni. Baba othandekayo osekhaya ezulwini, siyakubonga ngemva kwelizwi lakho elikhulunyiweyo ngalesi sikhathi. Sengathi sonke singananzelela ukubana uJesu ulitikiti lempilo. Sonke kuzindawana zonke vuma sikukhethe Thixo. Sikukhethe ube nguThixo wezimpilo zethu. Umhlaba unzima, sihlukuluzekile, sikhuluma nje abanye bayagula besezibhedlela, sikhuluma nje umhlaba ususwelisa ithemba, kodwa kakula ithemba elidlula wena. Sicela Thixo ube khona empilweni zethu, ulawule wena, ulawule ucontrol impilo zethu, sifunde thina ukwethemba lokweyama kuwe. Akula msindiso ofana lawe. Siyabonga msindiso ingcele ngoJesu mfele wethu, siyakhuleka. Amen.